Happy New Year, bay. Kumusta? Atong content aning video kay bahin sa New Year, New Life, bagong tuig, bagong kinabuhi. So talking about sa new life is about health, no? So to have a good health, we must sleep well. Sleep og 8 to 10 hours. Eat well, then think positive. Magunaw na gyud tag mga nindot, no? Dili ta magunaw na og kalagot. Then forgive para dili na ta magkuhan sa tong health ba, dili ta magkonsumisyon. Then next factor sa new year, new life is a good family. I mean imong mga igsuon, imong mga igagaw, imong mga bayaw, imong mga bilas. Undangon na ng mga pagdumot, no? Kanang mga kalagot. So forgive and forget na ta, di ba? Kay para new year, new life. Think positive, do positive, avoid negatives, okay? Bawsi sila og kayuhan, dili kadaot, di ba? Then next is about friends. Factor sa new year, new life is about friends, friendship. So importante kay ang communications, like kumusta mo siya, mag-chat mo, video call, then send some jokes nga mo relate sa inyong kaagi sa una gani aron mahisgutan niyo aron magka-bonding yung friendship ug samot, di ba? Ma-refresh niya. Then listen niya kay unsay iyang feelings, diha nimo unsay feelings sa uban niyang friends ninyo niya, kanang unsay iyang ganahan, o give advices kung maayo nga advices, ayaw ng mga bati, di ba? Para makaingon siya nga friends gid mong duha or suod jud mo, di ba? Then is community, atong katilingban sama sa barangay, atong silingan, atong katrabaho, mo na siya. So simple ra, no? Moingon lang ta og say hi, hello, with smile jud na siya. Tabangi siya kung nakinahanglan siya sa imong tabang, bisag wala pa tabangi siya. Pangutan na siya unsa man makatabang ko nimo. Ug kanang mga libak-libak ayo pagtuo dayon ana kay makadaot na sa inyong friendship, di ba? Ug mahimo i-confront siya, pangutan na siya sa tarong nga paagi in a nice way, kung tinuod ba or dili nya. I-adjust ninyo kung unsay angay ma-adjust, di ba? Dayon next is about job, imong trabaho. So magkugita, di ba? Sayo ta matog, sayo na ta mamata. Nya makondisyon na tong pagtrabaho kay healthy atong gikaon, fruits, fish, vegetables. Kunya importante pod ang kanabang happy ka sa imong job, malipayon ka sa imong trabaho. Nya close kay mo sa imong mga katrabaho. Kay unsa may gamit sa imong dako kay kag sweldo, pero dili lagi ka malipayon. So dili ka healthy, di ba? Dili ka healthy kay nagunhuna man kag mga bati ana kay dili ka malipayon sa imong trabaho, nagkumpara ka sa imong kaugalingon. So first good bahin sa job, kinahanglan happy ka sa imong gibuhat, di ba? Happy ka sa imong trabaho, malipayon ka sa environment sa imong trabahoan, di ba? Nga ang sunod kay is bahin og kanang buhay mag-asawa, imong partner, imong asawa, imong bana, di ba? So makaingon yun tal, likayan ang away, likayan nga mag-away mong duha sa imong bana or sa imong asawa. Kung naman gani diferensya, naman gani sayop, pakig-istorya niya, mag-istoryanay mo personally, kanang wala sa tubangan sa mga bata, di sila makadungog, kanang kamurang duha sa kwarto, nya magsabot mo kung sa inyong angay buhaton aron malikayan na, aron dili na mausab ang inyong lalis or inyong away o pangluod. Ayaw yadto sa silingan or sa friends or sa barkada ang inyong away. First gyud kamong duha may magstorya, dili ang inyong silingan, mga chismosa or mga barkada ang istoryahan nimo sa problema. Then work things out. Simple ra. Yeah, mao to. Shout out na lang ko sa mga taga Cebu. Thank you for listening. Thank you for watching. New year, new life. Bagong tuig, bagong kinabuhi. Focus on your health. Focus sa imong family, igsuon, igagaw. Communicate with your friends. Participate sa community. Find nga happy ka sa imong job. And work things out bahin sa buhay mag-asawa, buhay pamilya. And pray always. The family that prays together stays together.
Thank you. Shout out Cebu. Thank you guys. And Happy New Year Cebu.